Falling forward and may hit my own face. Jatuh ke depan dan mengenai muka. Tikus rup. Fall backward and then hit own head. Terjatuh ke belakang dan mengenai kepala. Ngajengkang. A little chair made from wood. Kursi kecil yang terbuat dari kayu. Jojo dog. Flying so fast. Terbang dengan sangat cepat. Seah. Spending a lot of time with doing nothing. Berdiam diri tidak melakukan apa-apa. Ngajedog. A small something embedded inside one finger skin. Benda tajam masuk ke jari kita. Kasura. Have much less knowledge. Pengetahuannya kurang. Belagu. I don't know. Saya tidak tahu. Now. Meals made from rice which is covering by banana leaf and have much of surprise inside. Makanan yang terbuat dari beras dibungkus dengan daun pisang dan ada ranjau di dalamnya. Lepet. Motor neng. Talk too much about unimportant thing. Terlalu banyak omong kosong. Ngacapruk. Ngacap. Handsome, very kind, polite, and many people like. Ganteng, baik hati, ramah tamah, tidak sombong, dan banyak orang suka. Aing. Aja. Aing.